pura marong itha kamia pron match Rohit Sharma no pura first time no Afghanistan poila match borok India bai borok poila match no borok harika no haipon Afghanistan nok tawana ti nogale kamse kam no super 8 match pan thungi tomon Pakistan nogale borok le super 8 match kan ma thungia norok hinke norok semi final thangna moso khana tai duita match dong duita match jiti di kana semi final sogoika poila ka phajung first ni semi final poila India rok toss jiti ne bet khana decide khaika hinka nong na thangnai video saje Afghanistan hani kalaita mansur bo easy ataw ga tawile koto koto team for hari phai nong nang saje diba gamia pro Rohit Sharma pura fazal faroge pura mar ke out khaibe ka pura obo ball rute leg sing off sing rute pura wicket manin thaka Rohit Sharma datin out nain thaka ter ball adan khaimon pare Virat Kohli no wai waisa rute bano wicket nai pe khabo Rashid Khan Virat Kohli soka phungchal tai pon botoi he soka dokan thangte na kho catch ga sain out noi thangka ta rise pon phai 11 ball 20 ball final aila mar kha tok khata bon reverse sweep tok thene bo out noi thaka poila ke bo reverse sweep thasken tok khara manjak ran omon pare kha tai tok thene pura Rishabh Pant bo Rashid Khan LBW out ong thangka 11 ball 20 khai out ong thangka mon pare ke Surya Kumar Yadav nok sainman bo je din choli ke sai aila sapra ki toman 28 ball 53 run khai bo out ong thangka sweep tok thene o ke pura catch lomba sokka tok nai na catch ong out ong thangka ta bo masan je match jaga o choli na nang kha jaga bo cholman je jaga ke phano tiki me kha jaga bo tiki man bo Hardik Pandya tong bo kisa run khai Hardik Pandya bo IPL bo sikpan tok me ang phano World Cup je pro Indian jersey chuma ko marke tokben 24 ball 35 kebo out oi thaka hakin India ni total run thoi ke 181 run out ke puila ka asuk run 180 run kagla kema tomata last ko kisa marke supra kha ka last over 14 run phai oxer patel togoi Afghanistan ni bowling no purama bola ni Rashid Khan pura 3 over first 3 over 3 tan oke na puila Virat Kohli no pore Rishabh Pant mon par Shivam Dube pura 3 jan tin oke na last overs ba oke maya tei Fazal Haq Farogen tai masin bo to bon match jotone World Cup jotone oke kamang ko bon mia pro bo 3 oke na pe kha 4 over 30 run doi nei 3 oke na kha kedang tang mia pro 7 match win prediction ke India o match jekman kalai se paimane saje ba ka ni asuk prediction पर accurate ongman पर एकदम correct मन bo kaisa subscribe nan tai like ran nango angka kai Surya Kumar Yadav back to back thangnai match US be aro 50 khai 49 ball to India khan paine ke ustro khai ke khai ta mia pro back to back 50 khai ka hinga ta gon kisa confidence nai ba next match ba kisa pan run boi manai hinga to norok sain man ji Afghanistan batting ro to boso oil पर batting sera tong boso khora tong oil jotran ko batting ke bong yang sikato haipan wasi pura ek over Ausdip Singh over 12 run tok zakar rahmal gurbas on next match next over hangke no Jasprit Bumrah rahmal gurbas no par oke nai pe bang yang par kemon oke na ja Jasprit Bumrah pura 4 over 7 run 3 wicket pura wan ama si chana thake pura jesu ball ai fan ball man pura ekdom pura nai thai impressive Jasprit Bumrah ball mang sangnai tong musuk man 10 over khai bo 10 over khai man phanang nai no musuk pura ban ball kita man style no pura ekdom sanak man 1.75 economic com oma hiya Jasprit Bumrah sing oke man umta hiya Ausdip Singh ma Ausdip Singh 4 over 36 run 3 oke na ja haipan je ban 3 oke bai Jasprit Bumrah 3 oke pura different tong hor bai sal hai ama to spinner ni bagi ka hamko bahin bagi mia spinner no triong kharja India ni 3 jana spinner tumon 3 jana spinner oke ma ja jadi ja ek oke ma ja Aksar Patel wicket manjak Kuldeep Yadav 2 wicket manjak 4 over 32 run doi tai ke man of the match ke Surya Kumar Yadav man tai match ni hero bota back to back thangnai USA aro 50 run khaika tar par mia pro match 50 run khaika ekdom ball komo run 50 run khai strike rate 181 tai man of the match ni hero ngi thaka tak baksa borok bakha sungman thaki India rok bopor semi final thana bang ni super 8 3 match dong koita match back semi final thana ni sungman kang sawano 3 match bihin 2 match back semi final thana India rang tai super 8 match total 3 match ta jakan bising debar paina nangta ke India ro ek match paijak tai 2 match tongta 22 tarik Bangladesh bai 24 tarik Australia bai angka kai India ro kalai sake no semi final sogoi nai ke tolok ma umon tolok comment khai je Jasprit Bumrah 4 over matro 7 run roi si tinoke nau thanan thaka ke je World Cup jitani se economic com bowling ke bon ongling angka khai umta ke te ke bowling oke najian angka khai ke tolok nak taman i bisho India ro T20 World Cup nogor ti phaimano na manyom nak tolok comment khai sadi